Dragi prijatelji Jahca, dobar dan. Evo, javljamo se iz Slovenije u ovom trenutku, a nisam sam. Uz mene su i Domagoj Tabak u našem uredu u Splitu. Tu u Portorožu nas prati naša Eva i Miha Dolinar, tako da će mi malo pomoć oko svih ovih informacija što bi vam htio dati vezano za Menjacht, vezano za Ferretti grupaciju, vezano za čitav naš program Toja, to je oko ovih tendera, Iacqui i svih ovih stvari, tako da mislim da ima puno novosti u ovoj godini. Unatoč čitavoj ovoj čudnoj situaciji sa COVID-om, ali eto, tu smo gde smo. Možemo reći da smo izuzetno zadovoljni kako ova nautička sezona prodaj u ovom trenutku ide. U Ferretti grupaciji skoro nema više, da kažem, novih brodova na prodaju. Neki modeli su kompletno rasprodani, što je po svoje iznenađujuće, ali očito da su u našoj grupaciji u posljednjih godina, nekoliko godina uspjeli kompletno promijeniti, znači, čitavu liniju brodova. Ako idemo to malo više analizirati, vidjet ćete da, ne znam, u ovoj situaciji mi imamo nekih 38 različitih modela brodova. U posljednjih par godina Ferretti grupacija je u principu predstavila 40 novih modela, što znači da prodajemo danas, gledajući nazad, ne znam, 2013-2014 godinu, u principu smo čitav naš asortiman modela i brodova promijenili. Sve što danas prodajemo je novo, suvremeno i po dizajnu i po tehnologiji, tako da stvarno imamo jednu izuzetno lijepu plejadu brodova od Pershinga, Rive, Itame, Custom Linea i Ferretti jahta, a uz to je došao i poznati Wally, gdje isto ima nekoliko novih i modela i priprema jednog kompletno novog segmenta. To je trenutno hit, recimo, na tržištu. Što vas najviše pitaju? Rekao bi da je hit u ovom trenutku i u nekoliko zadnjih par godina sigurno Riva, što i pokazuje to da smo, znači, najviše modela od svih imamo baš Riva. Imamo 13 brodova, od male akvarive pa do 50 metara mega jahte. I taj segment, znači, Rive je izuzetno povukao u zadnjih 2-3 godine. To vidimo čak i na Jadranskom moru, gdje je sve više tih Riva u segmentu i Flybridge, u kojem segmentu smo pre, ne znam, 5-6 godina bili dosta loše zastupani, ali novi Riva 90 Argo, novi Riva 100 i 110 Dolce Vita stvarno su izuzetno traženi brodovi. Tako da Riva je ta. Vidimo da je malo manje upita za Pershing. Zbog toga smo i kod Pershinga krenuli u kompletnu novu generaciju brodova, naročito što se tiče upotrebe karbona, tih novih materijala, da je brod još lakši, još brži. Znači, sa novim modelima postižemo opet tu magičnu granicu 50 čvorova, što recimo konkurencija ne može, jer ona stane tamo negdje oko 40 čvorova, a mi tu tek počinjemo cruising, da tako kažem. Na kojem si se zadnju Pershingu vozio, Matijaš? Na Pershingu 82 sa 2 puta 2600 i tu smo čak i preko 50 čvorova radili. Mislim da imam na telefonu to snimljeno 52,5, nešto tako da stvarno, ali to u komfortu, nije to sad Formula 1, oni koji su imali
nekad priliku probati Pershinga mogu to potvrditi, znači to su brodovi stvarno koji unatoč tim velikim krstaričnim brzinama ostaju izuzetno komfortni, tihi. Kod tih brzina se može jesti, piti, uživati na brodu, jedno što se ne može sjediti možda na flaju ili na pramcu, treba dobro držati naočale i piće u ruki. Možda bi prošli malo ovako kroz naše brendove. Kod Ferrettija, što je najnovije, je možda naš entry level, taj Ferretti 500. Brod smo predstavili prošle godine i pokazao se izuzetno uspješnim na tržištu. Odmah nekoliko mjeseci je prodano 7 komada i za ovu godinu u principu imamo samo još 2 broda na raspolaganju, to je tamo u julu i krajem jula, početkom augusta. Brod je izuzetno inovativan unatoč tome da ima samo tih 50 stopa. Radimo ga u 2 verzije, da kažem, taj Classic Warm, malo toplije barve, i onda u Contemporary verziji, što je malo modernije. Motori 2 puta Cummins od 550, što mu omogućuje max speed negdje oko 30 čvorova, cruising na 25 i početna cijena bez opcije je tu od 860.000 eura. Brod se može dobiti sa 2 ili 3 kabine, tako da imam nekih dobrih novih rješenja od električke platforme, a možda je najinteresantniji baš taj dio kokpita gdje se taj sto pozadi za ručanje, sve to se može pretvoriti u jednu ogromnu ležajku, tako da imaš malo i taj, da kažem, open feeling, unatoč da je to flybridge brod. Kuhinja se onda nalazi na samom ulasku u salon i što možda još treba ispostaviti kod ovog broda je taj izuzetno velika vlasnička kabina po cijeloj širini broda, tako da... Hoćemo li imati prilike vidite u našim marinama ovog ljeta? Kako znate, nažalost, puno tih evenata i puno tih sajmova je otpalo. Čak i sajam u Düsseldorfu koji je bio prebačen na april je sada otkazan. Sajam u Tulnu u Austriji isto otkazan. Prvi sajam koji će možda biti u igri je sajam u Veneciji u junu mjesecu. Tako da ako sajam u Veneciji bude, onda je to stvarno ovako, da kažem, neka najbliža destinacija gdje bi taj brod mogli vidjeti. Kad govorimo o Ferrettiju, do sada najveći je bio taj Ferretti 960, a priprema se taj kompletno novi Ferretti 1000, Ferretti 1000, kako ga zovu italijanski, koji nastavlja taj wide body koncept. Pa možda, Domagoj, ispričaj ti par stvari oko toga. Ove godine izlazi, bit će predstavljen taj Ferretti 1000, Ferretti 1000, kompletno novi model. Najbliži je dosadašnjem Ferrettiju 960 po konceptu zato što ima vlasničku kabinu na gornjoj palubi, međutim kako je wide body vlasnička kabina, tako da vlasnička kabina je stvarno velika. Isto također wide body je povučen malo put centra broda, tako da smo dobili na ovoj veličini veliku kuhinju. Znači svako ko želi imati na ovakvom brodu profesionalnog kuhara ili brod koji ide u čarter, može se pripremati ozbiljna hrana na ovome brodu. Koliko posade? Šta, na primjer, on može imati 5 članova posade, znači tu govorimo kapetan, mornar, strojar, kuhar i hostesa mogu držati ovaj brod, ako je ono u punome, za toliko je predviđen. Imamo
4 kabine za goste, sve su en suite, pametno su raspoređene i složene su tako da svi gosti imaju jednaki komfor i luksus. Bitno je kod ovoga broda i to što su smislili brod da se flybridge spaja sa pramcem, što je jako bitno zato što prije je malo bilo nezgodno otići sa flybridgea put pramca. Taj dio je bio dosta neiskorišten. Ferretti grupa je uvidjela to već na custom lineu i na riva, na nekim modelima rive, da spajanje flybridgea sa pramcem puno znači. Tako da je da su napravili taj komunikaciju i to je dobilo totalno jednu novu dimenziju. Nazad imamo veliku garažu koja može primiti gumenjaka ozbiljnih dimenzija od 5 metara. Može imati jet ski u garaži, stvarno veliki flybridge. Jako interesantan brod i za osobne potrebe, a i za charter market. Hoćemo ga vidjeti? Hoćemo. On se već izrađuje. Nadam se da će prva destinacija gdje će zaploviti broj 1 biti kroz Hrvatsku. Kao što znamo, Ferretti se isporučuju tu nasuprot nas iznad Ancone svi i Maiden Voyage obično je u Hrvatskoj. Tako da mi imamo tu sreću da masu tih brodova odmah po isporuci vidimo ovdje. Pogotovo splitsko područje, jer je nekako ruta Ancona put Kornata spustiti se preko Splita do Dubrovnika pa idu dalje. Tako da sigurno ćemo ga imati mogućnost vidjeti u Hrvatskoj. To možda treba još reći da je prvih 4 broda je već prodanih, unatoč tome da ga nema, da je samo nacrtan i da se radi. Tako da prva isporuka slobodnog modela je moguća tek za početak 2022. godine, ali ovaj broj 1, ako bude sve u redu, bit će predstavljen u septembru u Cannesu. Znači za sve vas koji ćete opet doći na sajam u Cannes ili na naš private preview u Monaku, ako sve bude u redu, tamo ćemo vidjeti svjetsku premijeru ovog broda. Cijena tog broda se kreće od 8,3 milijuna eura pa na gore, onda vezano na opcije. A treba reći da je to još uvijek brod koji spada u kategoriju ispod 24 metara, unatoč tome da mu je dužina preko svega 30, tako da još se smatra kao pleasure yacht, što je isto od velike prednosti. Evo, toliko, da kažem, tih najnovih novosti u Ferrettiju, što se tiče baš Ferretti Yachts. Biće tu još novih stvari kojima sad još ne možemo pričati, ali neki modeli će se prenoviti, osvježiti, tako da ne stajemo što se toga tiče. To je najveći dokaz je to da ljudi žele nove koncepte, nove modele i to je naš uspjeh u ovom trenutku, da kažem tako. Ne? Ajmo preći malo pričati možda i o Pershingu. Prošle godine smo bili predstavili taj Pershing 8X kojemu je slijedio onda prošle godine 7X. Nekako logički je, jer već godinama proizvodimo Pershing 62, da će i Pershing 62 biti neki Pershing 6X. Ti novi modeli koriste puno karbona, stvarno smo tu kompletno promijenili, znači, tehnologiju gradnje, uspjeli spustiti težinu brodova, gdje god možemo upotrebljavamo i aluminij, što je još dodatno olakšalo brod, znači da je aluminij i karbon puno skuplji od plastike i jekla, tako da ovi novi brodovi svi voze tamo oko 50 čvorova. Tu bi možda zamolio mog suradnika Miho Dolinara da nam nešto kaže o tom novom Pershingu 7X. Pozdrav, dobar dan. Hvala za riječ.
Da, točno tako. Sad kako je gospodin Murko već rekao, veliki dio razvoja je išao u smanjenje težine broda, da bi se moglo postići performanse veće koje su bili prije. Recimo na modelu 70 koji je prethodni model 7X-a se je karbon koristio kao glavni materijal vrlo malo, nije bio glavni materijal nego je bila stakloplastika, ipak još zatvorito korištena i tako dalje, šta je pognalo taj brod tamo do 46 čvora maksimalne brzine. Sad kako su korito, glavni dio je spoj karbona pojačan sa vinilesterom i smolom, i to je sad uz onda superstruktura koja je kompletno iz karbona. Dodali su novi top sistem, znači to je surface drive pogon, svi smo prije poznali Arneson. Arneson je brand, ali podrazumijevamo Arneson ko način pogona. Znači taj surface drive, top sistem je sad razvijen, to je isto talijanski proizvod koji je razvijen uz Pershing, razvoj je išao zajedno, što znači da je tip pogona razvijen točno za taj model Pershinga, i tako da se sad može taj brod postići 50 čvorova maksimalne brzine, što prije nije bilo moguće. Uz to range, znači koliko milja možete sa jednim tankom napraviti, na novom modelu 7X i na starom je ostao isti. Ulog snage, prije smo koristili MTU motore, sad su počeli opet koristiti manove motore, jer i kod mana je išao razvoj dizajna motora dalje, prije nego kod MTU-a. Pogotovo na tom modelu sa 1800 konjskih snaga, tako da je sad taj rezultat svih tih poboljšanja u materijalu je to da imate sad brod koji postiže maksimalnu brzinu od 4 čvora više. Da, vozio sam se na njemu, htio sam te pitati kako se to odrazilo na cijenu? Na cijeni se nije to odrazilo previše, jer sad taj model počinje sa 2.700.000 eura plus opcije, a prije je to bilo 2.650.000. Ideja je bila kompletno u tome da se kompletan brod redizajnirao, iako je karbon skuplji od stakloplastike, bila je ideja proizvođača da bi ostao u tom segmentu, i ako usporedite konkurenciju, koja je više konkurencija samo po eksterijeru, po obliku broda, a ne po performansima, da bi još Pershing još uvijek sa tim modelom ostao u tom dijelu tržišta po cijeni, po veličini, a da bi prešao sve skupa sa mogućnostima, znači sa performansima. Da bi bio to neki dodatni razlog zašto je Pershing, da kažem, dosta bolji od drugih. Što je interesantno istovremeno je da taj brod koji postiže 50 čvora potroši goriva na milju toliko koliko brod sa osovinskim pogonom od nekog konkurentnog brenda koji u onom trenutku radi tamo nekih 27-28 čvora. Tako da tu je gdje se izrazi karbon plus surface drive, gdje je ta najveća razlika. Tako da stvarno Pershing je tu razvijen za one koji vole brzinu, a ne žele više za tu brzinu izgubiti komfort. I što je najviše vidno na Pershingu 7X je to da ti te brzine unutar broda kad ploviš niti ne primijetiš. Brod je tih, lagan, i za nas koji poznamo Pershing dugo, govorim, poznamo Pershing dobro zbog toga jer smo stalno na svim tim modelima, ih testiramo, ih servisiramo, imamo iskustva od svih naših klijenti, u biti brodove poznamo tako da znamo usporedbe pripremiti.
Ovo je 7X je stvarno nešto što do sad na Pershingu nismo bili naviknuti. Najnoviji projekt koji je izuzetno zanimljiv, koji otvara znači jedno novo tržište. Radi se o Wally Y200, Y za Wally hybrid jaht, koji dolazi znači sa kompletno novim razmišljanjem, konceptima, 50% više volumena, living space-a, tog unutrašnjeg prostora i vanjskog prostora, pa bi zamolio oko toga Mihu da nam kaže par tehničkih detalja. Wally Hybrid Yacht je izuzetno interesantan projekt koji je daleko sad već od faze projekta. Prvi brod je već u izgradnji i bude i tako predstavljen svjetskoj javnosti na sajmu u Cannesu kojeg očekivamo, nadamo se u 9. mjesecu ove godine da će se to desiti, da možete svi to vidjeti, doživjeti. Interesantno kod tog broda je da kompletan koncept broda kako je izgrađen od korita nadalje je promijenjen, to je nešto kompletno novo. Najbitnije stvari koje se prvo primijeti na prvi pogled tog modela je da je čitava, znači korito, prva paluba su full wide body, što znači da nema bočnih prelaza sa strane, što zbog toga ima taj brod 50% više mjesta raspoložljivih za interijer i eksterijer. Interesantno na tom brodu je da ukupno mjesta na tom brodu unutarnjeg mjesta je 204 kvadratna metra, vanjskog mjesta za gostiju je 140 kvadratnih metara, što je ogromno, što je nešto, znači 350 ukupnih kvadratnih metara, to znate onda usporediti sa nekom kućom, stanom. To je nešto što je na 27 metara dužine broda revolucija. Da je bilo to moguće napraviti, da smo mogli korito razviti, da se može zvati hibrid, je to zbog toga jer su u tank testovima postigli nautičku arhitekturu sa hidrodinamičkim studijama i tako dalje, da ta brod može ploviti ko full deplasmanat ili semi deplasmanat. Znači na nekih 10 čvora putne brzine imate range od 1000 nautičkih milja, ili možete ići na njegovu standardnu putnu brzinu što je nekih 17 čvorova. Maksimalna brzina se očekiva da bude oko 20 čvorova. Na 17 čvorova imate range-a 410 milja, što uključuje i korištenje generatora, znači koliko kompletan brod potroši. Ali na low consumption cruising znači da u biti trošite 12 litara na milju gdje vam funkcionira kompletan brod. Da se mogu, brod je interesantan i u tome da se sad prvi put na taj način koriste IPS pogonski sustav sa Volvo motorima D13. IPS do sada u Ferretti grupaciji bio korišten jedino na Pershingu 5X u opciji što je nadomjestilo prije shaft drive. To su recimo najinteresantnije stvari tog Wallya, a ono što vidi svaki koji pogleda sve slike koje postoje, da je vlasnička kabina na glavnoj palubi, od napred oko i oko nje su prozori. Tako da imaš 200 stepeni pogled, vlasnik iz svog kreveta vidi napred, lijevo i desno, sve u staklu, tako da je ideja da može neko se probuditi. Među tome kad brod lepo sporo plovi na 10 čvorova i da doživiš jutro na taj način, to je misao vodilja tog broda u tom smislu, a sa druge strane ogromno vanjskog prostora koji je logički postavljen tako da je taj
dostup do mora, što se dosta puta izgubilo na većim brodovima. Ta konekcija sa morem, sa tim primarnim elementom koje sve vuče ljeti, to je napravljeno sa tim da je u glavnom kokpitu ogromno mjesta na samom nivou mora i isto. Imate veliku platformu pozadi, sa strane se otvaraju dve platforme, tako da opet imate mjesta za dostup do mora više nego bilo na kom drugom brodu te veličine. Uz to imate dve odvojene garaže u koje može ići sve moguće igračke, jer to je i danas postalo najpopularnije. Nije samo plovidba, nego je šta se onda dešava kad dođete u vaš najljubši zaljev, tako da voli na taj način osigura da je to novo i da zadovoljava sve moguće kriterije i sve želje koje neko može imati kako koristiti ovo vreme kad si na moru. Možda još samo informacije o početnoj cijeni broda. Brod počinje sa 8.400.000 eura plus opcije i porez. Hvala lijepo, Miha, na ovim iscrpnim informacijama oko ovog novog projekta i kako što smo rekli, broj 1 se već radi i sa velikom ovako interesom iščekujemo da ga vidimo u septembru u Monaku i Kanu. Ostao nam je još jedan brend u kojem možemo reći par riječi, to je naša Itama, brodovi izuzetno sportski, otvoreni, gdje nas malo čudi da u svim tim godinama nije bilo više interesa tu na hrvatskoj obali Jadranskog mora za takvim konceptom broda, jer ako odemo u Italiju, u Rim, Capri, jedno drugo, sve što vidite oko vas su Itame, znači ima ih milion, ali ti brodovi su dobro korito, izuzetno lijepo drže more, ovi novi interijer dizajni, mislim da su isto podigli samo kvalitetu od kad je taj brand unutar Ferretti grupacije. Tako da vas mogu samo pozvati da dođete na internet, da pogledate malo više u detalje ovaj prelijepi brand, koga sada radimo 3 modela, Itamo 45S, gdje smo bacili neke novosti, kao što je direktan prolaz iz kokpita prema pramcu, preko tog vetrobranskog stakla, onda malo veći model 62S i najveći model Itama 75, kompletno open brod na 75 stopa sa površinskim pogonima koje se isto približava tu brzini od 50 čvorova, tako da je to stvarno jedan užitak na moru, beskompromisan brod, da kažemo ovako, pravi open. Mogu samo zahvaliti, ako ste nas slušali do kraja, jer u našoj grupaciji stvarno ima puno tih brendova. Nadam se da smo vam ispričali i dali informacije što vas sve očekuje u 2021. godini i nadam se da ćemo se vidjeti na nekom od planiranih sajmova i da će nam COVID dozvoliti da se što više družimo i budemo zajedno na moru.